Aduh, aing mek lah tada. Mangkaya cek pelkaan. Mulai boy kah? Hari mau ditulis aki nyepit gerungan kemarin. Tuh, mak tadi sekali yang kena. Din. Ngalain ka somor kali. Tada din. Yang kau boleh ring. Mak bisa tada kali. Pulaking letak meto sombra. Ken somber kalah din. Jani mulan cengi ngari ya. Aduh, pas apa sih ya nomor lah tada aing ngari. Iya melegal lu din mun karo saya numma. Ila ko kita saya. Kaki din. Iya Rod, Beli apa? beli aing sekardus. Aing nginom. Kakak cuy na yang pandi ya. Yenjo din. Ya dua apa mak ki atanya kaki Rod. Aing enom. Mun aing saya ke pandi mak ki meli ya. Coba jeding ngeper. Iya din. Tak karuano. Berapa Rod? 15.000. Lu Radin. Kaki maki meli aing nginom. Cek biasa orang dinamun putu aing nyelok ke somor. Pola kaki keng tak tahu Rod. Cek umur leke kekerengan setia. Orang bingung aing seyenom mang. Mun tak melepah nemu dimang. PDAM. PDAM. PDAM tak masuk mun ketis Rod. PDAM yo sebeda karo kota. Iya. Berarti seoleh layanan aing bersih dari pemerintah karo orang kota. Iya. Mun orang bisa karo oleh layanan aing leko. Beni aing bersih Rod. Songai jua. Yelang kau mulia. Iya din. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam bun. Rod. Keremi aing saya ketedus keng eke beli bantuan ke masyarakat. Tepak kosong bun, kita kirim. Aduh. Kaki biasa ngelak ke siapa?
Lah bini bun. Di mana lokasi Najia? Mun Sampang lokasi na Ibire Timur soko beunah bun. Mun Pamekasan Pulumbungan. Jauh kan lu? Lah kirim nomor telepon kemarin ya? Iya bun. Yalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Idon tos begelo Ustaz, sangku datang sebelum duhur. Sengaja bun mangkat lestari duhur mak letak nangkung waktu. Mun lestari salat kan saya makai mangkat halaku. Abo engki, salat nih kan nomor situ, mun laku nomor 1000. Ni kelakar cicak wacan anak kena labi ini bun. Cek lepas salat mak letak melarat. Saka dinto engki. Engki. Bisa bagaimana bun? Oh, sampaikan Thomas. Yang cek malah ada setia tuh. Ini murni mat. Tak iya. Dumang kepas bang lo siapa? Cek lah apa hari suku bos. Halo, Mat. Iya bun. Bade di mah. Bade kardo ya deh. Sibuk. Enggak bun. Bade perintah. Iya bada. Ya ke rumah ke lu. Apa yang betul mau ya? OTW. Betul kon kelai betul. Bu, wi motor lain banyak bun. Olah kayak nggak perlu ya. Enggak tak perlu ah. Kayak distribusi akhirnya ke masyarakat ke bantuan. Terusan tugas mati tinggal bun. Tugas kakek ben tinggal. Aing ria teraki kamar mana orang. Persitung keluarga beri situng kardus. Siap bun. Mayu dul. Mas beri 2 mas, berbudik. Ada mas.
Bul. Apa mat? Mare naik recek beri kau orang mentong kos. Beh, ada kan bantuan dari kelebu mat. Gratis. Apa yang kau tahu cek bantuan dul? Keng bensin nang kau ban kaki cek berdua ke timur tebi tau nggak yo? Wih, yongku. Iya mun cetero gratis dul corongan itu tibi kon kelebu nang. Oh iya mah ayo. Sepakat juga lo. Orang yang pintar berapa? 5.000-an pe sakar du so. Oh iya nyaman. Ayo. Din, Apa, Man? perlu aing kaki Din. Aing apa, Man? Apa aing nginom Din? Mun aing jam-jam entar kunci heri kurang nyar datang umroh. Yo, parlo, Man. Kemamarang. Ya lepas toron re. Apa majar le maibo? Can kok sangkui bagi beri, ya, Man? Nje kaki Din, reng gendeng le mate kapi Din. Cek kerokeng ro majar le maibo cek saran. Mun beli ke sirup le aja 15.000. Iya, Man. Ya langkau kita terus ya. Oh, iya, Man. Sekarang kong. Oke. Pas repot kok sana pegagulin mat tinggal. Kadang kaki bagus kau orang. Kadang kaki gelin megelin. Kengmun untuk saat ini. Kaki benar-benar jadi pahlawan di tengah-tengah masyarakat yang saat ini kekeringan. Di mana Panco? Ada cak, kesabar cak. Ya aing re, bagi depan. Langtong cak ya. Majar le maibung. Sekolah mau temu ben bapak ada ki cak. Kaki demah. Sekolah ah. Maki mau temu ben bapak Panco, cak karo pese le maibung. Masa kita nyango? Nyango cak ning le maibung. Pas rela. Lagi beta ganti ke papan. Cong, bedaing yong, melihat sekerdus. Tepak kosong, Teng. Perlu aing kaki teh. Iya Cong, Ya mun melihat re. bagaimana Cong? Ya apa toron? Berampar ya Cong? 5.000 teh. Mun beli ke sirut kakek 15.000 ya. Ya Cong. Langtong ya Cong. Nah Cong ya. Iya, Teng. Berarti aing bantuan dari kelebun, Nang. Ki jual bi mat tinggal. Halo, iya Rod. Aing ngasih diri lagi nila deh, Pak Bun. Iya dah Pak, waktu Pak distribusi aki bima tinggal bentul mawi. Gratis kan, Bun? Apa iya gratis? Bi mat tinggal jual, Bun. Sakardus 5.000. Masa Rod? Iya, tanya aki kata saya nilira.
Iyalah, sekelangkong informasi nih ya. Iya bun. Pataru karwano. Mereka pi kedo. Beres lebun. Ya ada nak keluar. Ay dul, kok sa kari ben kaki bagian sila sila. Tak iya mat, kok ben kaki napok dang peleng mat. Ya tanda tangan. Bah, mak ki usaha tanda tangan apa bun? Tanda tangan ramat. Berarti mau usaha tanda tangan dia. Bisa rajo. Cek gendong re. Tanda tangan di bun. Ya tas matrai dia. Apa boleh kalau ya tuh matrai bun. Makanya tuh gunung kok mun satria tanda tangan nah. Marilah. Mari bun. Sepakat ya. Bah, mak ki usaha salah mana apa bun? Ya kita awar ya surat apa? Iya, surat apa bun? Lu coba baca. Baca mat. Kepiro baca kan. Kok tak tahu maca. Surat apa re bun? Arya surat pengunduran diri dari apel. Apa? Berarti kok Bandul Mawi pecat bun? Ide remem macet kaki Bandul Mawi lah tanda tangan tibe ki buru. Masalah apa bun? Masalah kaki Bandul Mawi re tak cucur. Esro distribusi ki bantuan orang ki pentai tepusen. Kan siapa bun? Ceki ngaleng. Kan bisa dibicarakan baik-baik bun. Arya lebih cara baik-baik. Mun kaki minta si tak baik, tak layo ko maki bingko kake.